wariri mihango ya mambura mathigukuru ithiete na mbere na kugwata mwaki kiumia giki ruvunge rugitiri thiini wa gitaru kia irathiro ria bururi ni ruririte mwingi ugitiri wa kwigana magikungwira thigukuru. Akiaria na andiki a ndeto wabici nene cia wathani wa gitaru kia irathiro vuva gukorwo na mucemanio na kamiti ya ugitiri wa gitaru giki, Kamishna Porotich ni ugite mavitha kwigana borithi ni mabangitwo miena itiganite gitaru giki niguo kurigiriria na kung'ethanira na maugwati maria mangiumira kavinda gaka ka mambura. Kwanza tumefanya deployments kwa hotspot areas, na sisi tunaweza sema tuko na hotspot areas mara mbili. Tuko na hotspot areas kwa sehemu ya wafugaji ambayo ni Meru, Isiolo na Marsabit, alafu upande wa chini. Na nianze kwa changamoto ambayo tumekuwa nayo hivi karibuni, changamoto la wizi wa mifugo. Na niseme ya kwamba mikakati ambayo tumeweka ni kuwa kuna operation inaendelea sasa sehemu ya Isiolo, Meru na kisehemu ya Samburu. Thiini wa kaunti iria ikoretwo na uvaguku ugitiri kumana na wici wa mavio ta cia Meru, Isiolo, Samburu na Marsabit, akauga pirigiceni cia mwanya ni ikoretwo igitwarithio na mbere gwa kavinda ga kiumia kimwe itongoretwo ni kamanda wa borithi wa gitaru giki na mavitha borithi aria marengeretwo matharaita ma mwanya ma kung'ethanira itoi na kurigiriria wici wa mavio uria ukoretwo igiciugira mbukaniriro na kuonekana waiku. Deployment ya security haimaanishi wale wa uniform peke yake. Tutakuwa na maofisa wengi wa DCI watakuwa miongoni mwetu, na tutakuwa na njia nyingi sana za kupata taarifa ya mipango mbaya, na yule yote ambaye atajaribu kufanya watakabiliana na sheria, na wenye kuenforce sheria ni polisi, na watakuwa tayari kushughulikia hayo mambo yote. Akongera ugitiri ni umatitu na njira nene thiini wa matauni monthe maria mai kaunti nyanya iria gitaru giki guku mavitha barabara matongoretwo ni avitha munene wa gitaru giki makiamba magema barabara itiganite niguo kugacithĩria uthii na kuvathia ugitiri wa kwigana utuku na muthenya. Regional Traffic Officer is manning Mombasa Road. We have a long stretch of Mombasa Road, so we have deployed her there, so kuhakikisha kwamba kuna usafiri ambaye hatatatizwa na jambo lolote. Kwa the major roads ambayo kutoka Sagana kwenda upande wa juu na Nairobi pia kuja upande wa Meru, kuna deployment ya traffic officers ambayo wana man hizo barabara. Kuna rioguo ni rutite voya kwi mwingi kuvesana ndumiriri kwi ruvunge rwa ugitiri akiuga ngwataniro yo ni avata vai kugacithiria ugitiri kavinda gaka. Vanduri va Kameme TV ni kaunti ya Embu, ni Beta Dennis Fundi.